Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba akan belajar Iqra ke-5 halaman 30. Ada Mbak Yani di Bengkulu. Silakan Mbak Yani dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In aradna illal husna. Ilnya kurang nyamber. In In, in arada. Kamu nggak geter ya? Grogi ya? iya, Tenang grogi aja. Pak, nggak tahu ini. Tenang, tenang dilepas. Makanya dari tadi saya ajak ngobrol dulu. In Bismillahirrahmanirrahim. aradna in aradna illal husna. Coba lagi. Lagi ya Pak. In aradna illal husna. Ilnya jangan ditahan kecuali nun dan mim bertasydid ya. Illal dilepas. Illal Illal husna ya dilepas jangan ditahan. illal husna. Kalau nun dan mim guna iya ditahan. Kayak nanti di inna tuh ditahan. Ya. In inna eh in In, aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian Inna ila rabbika ruj'a. inna ila inna ila rabbikar ruj'a. Kemudian Wassafa. ya ini wasofa. Wassa wassafati soffa. Wasaffati saffa. Kemudian Fazzajiroti zajro. Fazzajirati zajra. Kemudian Wakafa billahi syahida. wakafa wakafa billahi syahida. Kemudian Wal mu wal walmu mu walmu neken. wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Nisaukum harsul lakum. Nisaukum harthul lakum. Tahu nggak artinya apa? Enggak, Pak. Apa? Istri-istrimu, wanita-wanitamu adalah ladangmu. Oleh sebab itu datangilah ladangmu. Dari depan, dari belakang, dari samping, dari mana. Yang penting ke tempat itu. Tidak ke tempat yang lain. Jadi Kama Sutra kalah. Islam udah dari dulu ya. Membolehkan trik gaya seperti apa. Yang penting tidak melenceng dari daerah yang semestinya gitu. Hei, jadi pengen nikah lagi ya nih. Yang ini mata'al. Mata alakum wa il Walian. walian. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alakum walian amikum. Mata mata alakum walian amikum. Emang kayak gitu suaraku tadi, Pak? Hmm, kenapa emang? Uddilu birodi rizqihim.
فضلوا برد رزقهم على Ala innaha kurbatul lahum ألا إنها قربة لهم wa qumu lillahi qanitin. وقوموا لله قانتين Innallaha ma'as sabirin. إن الله مع الصابرين Innallaha Innallaha sami'un alim. إن الله سميع عليم Wa annallaha tawwabun hakim. وأن الله تواب حكيم Hatta ta'tiyahumul bayyinah. حتى تأتيهم البينة Khafidatur rafi'ah. خافضة رافعة kemudian udah lumayan cuman suara ngelek-ngeleknya masih ada gitu. Suara eyang masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah Allazina yu'minuna bil ghaibi wa pendek yuki. B-nya pendek. Ya ya Pak. Aduh. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Jangan yuk, jangan Ya, yuk. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah Wa tu'tu tuh orang titiknya di bawah sama di atas. Wa yu'tunaz zakah. Wa yu'tunaz zakah Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah Likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz Wa huwal latiful khabir. wa huwal latiful khabir. Innal Ya. Wa yu'tunaz zakah. wa yu'tunaz
yu'tuna zakah. Wa yu'tuna zakah. Innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Kemudian Likulli awwah. bin, ya awabin benar. Likulli awwabin hafiz. Likulli awabin hafiz. Kemudian Wa huwal latiful khabir. wa huwal latiful khabir. Inhum illa Ilnya yazunnun. jangan ditahan nenek. Illa. Inhum In, illa ya zunnun. Jangan ditahan cucu. Inhum illa. inhum il inhum illa yazunnun. Inhum illa yazunnun. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian Wailul likulli humazatil lumazah. wailul likulli humazatil lumazah. Hum ashabul has Hum ashabul mas'amah. Hum ashabul masyamah. Kemudian Narullahil muqadah. Darullahil muqadah. Allati tattali'u Halal. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u alal afidah. Kemudian Itu kan panjang-panjang. enggak apa-apa, asal jangan besar aja. Surah urutnya besar dan apa-apa. Wah, hilang. Apa itu Harum nanti itu mah. urutnya? Harum. Pulang ke Indonesia langsung. Udah pulang dia. Udah pulang. Gara-gara besar. Panjang gak kuat dia. Ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gimana Pak? Wa itu. Iya. Halo? Iya, halo. Wa Aduh, ilam. ya Allah. Wa ilam. Wa ilam. Pak. Iya, halo. Ada nggak Bismillahirrahmanirrahim. suara saya? Wa ya ada. Ada. Ya ada. Ayo. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lagunya itunya panjang pendeknya belum pas sedikit di ujungnya. Itu ya. Yang mana Pak? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bagi dua aja biar lagunya nggak melewat ya. Nanti dari sini. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Watarham nyamber. Watarhamna nyamber. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kecepatan.
watarhamna. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Iya, kemudian Wa tarhamna lanakuna minal khosirin. lanakunanna minal ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Pokoknya datang suaranya nenek. Kho biasa aja. Saro, kho itu kan kho, Pak. Parah iya khonya. Lanakunanna minal khosirin. Ya. Kemudian Lanjut, Pak. lanjut aja dulu nanti dilatih ya. Nah, ini kalau latihan kayak gini. Jangan semuanya ya, bagi dua. Iya, Pak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kamu latih-latih lagunya ya. Bacanya Iya, Pak. sudah cenderung lumayan lah daripada awalnya. Sekarang udah banyak kemajuan. Kemudian Fatofa. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Ulangi, Pak, Kemudian enggak? sesukamu. Mau diulangi boleh. Mau diterusin bu. Kalau enggak, maksud aku kalau berhentinya, kalau dibagi dua berhentinya di mana ini, Pak? Oh, bisa di mirrobik bisa. Nanti ulang lagi dari Mirrobix, mirrobik. mirrobix gitu ya, Pak? Mirnya nyamber. Mirrobik. Iya, ininya hamas ya di Iya. K-nya. Benar kalau berarti jadi hamas. Ya. Fatofa 'alaiha ta'ifum mirrobix. Mirrobik. Mirrobik. Mirrabbika wa hum naimun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Sekarang ini ya, wa idza ra'auhum. Silakan. Ya. Boleh, ya. Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Bacanya sudah berangsur bagus. Tapi itu kan suka ya suka ya gitu Pak, ya. aku tuh ngatur nafas, Pak, ya Allah. Iya. Napasku kan pendek. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kemudian Wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kemudian Falamma ja'ahum bi ayatina izahum minha. suaranya gitu lagi internetnya. Waraitan ya sekarang, yuk.
Belum ini Oh, belum. falamnya aja Oh, belum falam. Oh, ya selesai. udah. Ya. Cahaya mah galak amat. Ya Allah, aku narik Oh. napasnya. Falamma ja'ahum biayatina izahum minha Jangan yadhaqun. ya de ya do Yadhaqun. yadhakun. Ya. Bisa dibagi dua ya Falam kalau nggak kuat. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Kalau nggak yadha. kuat ya. Ini suara saya juga nggak kuat. Kalau ngelayanin Falamma Mbak Yani kuat suaranya. Falamma ja'ahum biayatina izahum minha yadhakun. Iya, yang bawah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi Fi lagi pendek ya. dinillahi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi Jangan dinillahi nilah aja. Bapak. Jangan digituin. Nilah biasa aja. Nillah gitu Mm-mm. ya. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oh bagus ya kayak gitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu jangan buru-buru. wastaghfir. Hmm. Fasabbih bihamdi rabbika. Lagunya itunya kayak sedih. Basami. Biasa aja. Fasabik. Kenapa jadi begitu kamu Fasabbih. teh? Biasa aja. Fasabbih. Biasanya kan kamu tegar nggak melo gitu. Basami. Nggak itu sih jelek ya kalau sayanya mah. Ya astagfirullah. Gitu. Biasa aja. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Enggak nyampe. Kuat dalam kau tinggal bagi dua. Kecekek. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Gitu bagi dua. Banyak orang yang salah di situ, banyak wastaghfir, hunya hilang. Kalau hilang hunya berarti bacanya dia salah. Fasab Wastaghfir. fasab fasabbiham fasabbih Fasabih. Fasabiham. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Wastaghfir. Mhm. Kemudian wastaghfirhu wastaghfirhu inna wastaghfirhu innahu kana tawwaba. wanya panjang kana tawwaba kana tawwaba. Coba lagi. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Gitu ya. Kemudian nanti suara neneknya dirubah ya. Masya Allah. Neneknya jangan dibawa bah. Baik, kita teruskan ke ikrar 6. Ini ada hukum nun mati atau tanwin. Nun mati. Ada nun mati nggak kalau ada?
ketemu huruf apa? Ada tanwin nggak? Kalau ada ketemu huruf apa? Kalau ketemu wawu nih nun matinya melebur masuk dan ditahan ada dengung. Min jadi miu. Miu miu wahid an awalidih. Tapi jangan kelamaan nya. Nanti nenek keluar ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Miwahid. Miu wahid Awalidih. awalidih. Kemudian Yani, mana Yaninya? Habbau nabata. Kemudian Sirojau wahhaja. Sirajawah wahhaja. Kemudian Zajaratau Zai. wahidah. Rapuh dulu baru Zaj, keras. zaj, zaj, Zai. Rapuh dulu baru keras. zaj, Zajarotau. Zajaratau wahidah. Zajarotau wahidah. Rahmatau wa rahmatau Rahmatau. wa ilma. Rahmatau wa ilma. Kemudian Adu adu wa adu adu wow wahazana adu adu wa hazana. adu wahazana. Wa ilahukum ilatu. Ilahatu. Wa ilahukum ilatu Ho. wahid. Ilatu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hu. Kan gak ada Wa titiknya. ilahukum wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Bagus ya, tasnya udah mulai kena nih. Nggak usah dibentak-bentak. Yuk, Miu. Miwaraihim muhit. Miwaraihim muhit. Kemudian. Ahsanu Asasau. asasawari ya. Ahsanu asasau wariya. Kemudian. Kana fahisatau wa maqta. Kana fahishatan wa maqta. Kemudian Illa hamimau gussaqo. pokoknya ketinggalan. Illa hamimau wa gossa. Kok ketinggalan koknya. Illa hamimau wa gussaqo. Illa hamimau wa gossaqa. Kemudian Wal akhiratu khairu wa abqa. ab kolkola sugro.
wal akhiratu khairan wa Khairu. khair Khairu. khairu wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Buhtana wa ismam mubina. buhtana wa isman mubina. Kemudian Miwa miwaliu miwaliu wala miwali. Yehu. Yehu. miwaliu miwaliu wala Bukan. gimana Pak? Miwali Miwali wala nasir. Agak nyantak dulu ya. Susah di situ kalau nggak. miwaliu wala nasir. Miwali wala nasir. Iya, dilatih ya tasjidnya nih. Ya Pak. Miu waliyu wala nasir, kurang nyamber di situ. Miwaliu wala nasir. Nanti belajar sama Bu Sumini Alif tuh pinter tasjidnya ya. Nah, ini harus belajar terus wawali dia. Jangan banyak-banyak, Pak. Iya, ini satu lagi aja. Tapi udah pinter kamu udah tinggal latih ya, tinggal ngulang-ulang ya. Ikro 6 ini juga Ya, udah Pak. ada pelajaran saya ya yang bikin. Ikro 6 itu, Ikro Ya. 5, Ikro 6 udah ada. Kamu ulang-ulang tuh lagunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Bagus. Kemudian Nuhi wa adi wa sama. Wasamud. wasamud. Bukan wasamud ya. Nuh Ada tasjid. wasamud. Nuhi wa ma Nuhi wa adi wa samud. Nuhi wa adi wa samud. Kemudian Sab'atu wa saminuhum. sab'atu wa thaminuhum. Hudaw wa busra lil mu'minin. Hudau wa bush shin. Nggak keluar tuh tadi. Hudau wa bushra lil mu'minin. Kemudian Busra lil mu'minin. Ya. dia kemudian Wafahi wafarihum wafarihum wafarihu bukan wafarihul ini Pak, bukan wafarihu ya mantobi iya. Mana wafarihu Aku sering bacanya wafarihul. wafarihu Wafarihu bil hayatin kan alif lamnya nggak dibaca. Wafarihu bil hayatid dunya. Wafarihu bil hayatid dunya. Dunya itu kan nun mati ketemu ya idgham bigunnah. Karena ketemunya satu kalimat nggak jadi idgham, dibacanya jadi idhar. Itu nanti yang dikatakan idhar mutlak. Jadi dunya bukan duya, dunya. Dunya ya. Wa farihu bil hayatid dunya. Kemudian Sawabau wa
khairum maradda. Thawaban wa khairum maradda. Kemudian Allazi jama'a malan wa addada. alladzi jama'a malan wa'addadah wa'addadah. Kemudian Yahsanu anna Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Ta'atu waqau. Ta'atu wa qaulum ma'rufu. Ma'ruf. Orang Jawa ma'ruf. Ta'atu mulai lagi. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Kemudian Wa jannatin wa uyun. Wa jannatin wa uyun. Wa jannatin wa uyun. Kemudian Nadratan wa surur. Nadratan wa surur. Wa fakihatan. Panjang. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. La baridin wa la karim. La baridin wa la karim. Kemudian Samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Min waraihi azab. Min waraihi azab. Maghfiratu wa ahrun bukan wa'aj. Maghfiratu wa ajrun azim. Maghfiratu wa ajrun azim. Udah ya, Pak. Sadaqallahul azim. Banyak kemajuan tinggal dilatih terus ya. Sadaqallahul azim. Banyak belajar sama Ustaz Atin tuh. Ustaz Atin makin pandai aja dia. Makin pintar sekarang. Alhamdulillah ya. Masa, Pak? Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.